Uyayibona indaba ezothandwa abantu kuyizwe. So manje wena uyafika ke la lo sisi hayi uyaxoxa ke off camera ukuthi hayi kwenzeka kuyikuthi yabona umuntu osephumile edakamizweni kunzima ukum-interviewa ngoba usuke sebuyele empilweni yakhe yangempela kunabanye abantu abangazazi izinto ade zenza esabhema. So ezinye izinto usuke sabe ukuyikhuluma njengokuthi mhlawumbe ngeke ngihamba ngayolala nabantu abawu3 ngibhokhiwe angithi usenendoda manje impilo yakhe isiqondile unezingane so manje sekunzima manje ukuthi ekhulume izinto ezikanjalo ngoba usesempilweni zinga affecta nezingane ukufunda kwaze ayibona lento leyo so engamtshela ukuthi kodwa sisimanje umongo wendaba iwona lo baleka nawo nento abantu abazothanda ukuyizwa nento abantu ezoletha isifundo kubantu ileyo baleka nayo wena wahambe umuntu eyocabanga ukuthi ngizobuya uma sengilokhu sengicabange kahle sengidecide kahle ngizobiza nomndeni ngikhulume nawo ngicabanga ukuthi wathi maye ubiza umndeni wafika wayichitha talent wathi hayi ungayikhuluma lento ba into yokuqala right yena right akasabhemi uyasebenza una nemoto hayi uyasebenza una nomkhwenyana awuda mina professor ngeke ngiyifihle mina ngisho noma sose right ngibe ngimtshela nje ukuthi nanokuthi ngimbekela ngimtshela nanokuthi yabona umjida nomuntu wesifazana akufani yabo umuntu wesifazana mayesebuyile empilweni yakhe yangempela wobona ngisho uthandana nomuntu wesifazana akujwayelekile ukuthi umuntu wesifazana akutshela umlando ngabantu ekathandana nabo kodwa wena uma uyindoda uyaxoxa nje hayi engathandana nobani engathandana no ngobani kuyi-nature kukuyimvelo umfana kuyakwazi ukuthi akhulume so nomuntu wesifazane uma engafika la ezosho ukuthi yena hayi mina ngeke ngaba seyidakamizweni ngadayisa ngomzimba ngeke ngalala nabantu abangaka indoda yakhe izoyifaka ehlazweni ngoba izotrenda phela lento le uthana nomuntu abonje ngoba futhi sabantu asifana nani ingqondo zethu omunye uzoyibuka like leyo nto ihlazo cha vele kahle mina ingabe ngithele ngehlazo ngiyumjida uthi ngithandana nomuntu one-history njalo cha mfowethu angisho ukuthi kubi kumele sibamukele mase bebuye kodwa ngadepend professor uthi ngithandana nje seke wakutshena before the yonto noma uzoqhamuka yiyo ke lento ekhala ngayo lo sisi ukuthi wayengakaze ezitshele ngisho ulokhu wayengakaze ezitshele ngisho uthandana naye uzoqhamuka sezobona ko TikTok sekukhuluma izinto ezinjena angakaze emtshene ebebonisana ukuthi ngakwenzani futhi kuze ube manje ngicabanga ukuthi lo sisi akaze azayitshele naye indoda yakhe into nje mhlawumbe nje hayo zayofanayo hayi siphakathi inside nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi indaba kawulaleli lo muntu omemezayo omemeza ngathi yakhala uyalila uthi igula lika Jamal lichithekile nina bakangibhudu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimahulu limhlabela imbhedule nina bentule bande ngodonga kwela kithi kwabheka uZulu nina basiqhwaga madoda bathi siyadla sidlodlobele sibeke isihlange emadolweni nina bakajinini ndomnyama madoda ngiyabingelela enhlana sezathi kufinyelela khona lo mbukiso lo bingelela nguprofessor ngengwakamkhize ngidaphathi kwanongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluwuchungechunge le oyethamele how I ended up in drugs sokuhlelo lasilanda khona abafuthi nodade wethu abahlala emgaqweni nabavele ngeshiya ezidakamizweni basobe bezosilandisa kabanzi ukuthi bangena kanjani ezidakamizweni ingqinamba ababhekene nazo ezidakamizweni lokho suke sikwenza malungana ngqo nokuzama ukubhula umlilo lapho ungakafiki khona sifuna intsha ifunde nabanye abantu bafunde sizame nokuba nokuthi singavela kanjani neqhingasu elingakwazi ukuthi linqande lokhu kubhebhetheka kwezidakamizwa esibhekene nakho iMP TV1 lesiyacela nishaye subscribe button ucindezele nebell yokubeka emathubeni ukuthi makhona esinye isiqephu esisiposayo uyothi uma ungena ngaphakathi bese kuyitholela isiqephu sangalelo suku uma ke khona mhlawumbe lona oncinzekayo noma ushisekayo uma engizwa ngixoxa useyongixolela ngoba le ishow ingokuthi it's a conversation kahle kahle akuyona interview conversation ingxoxo phakathi kwabantu ababili so wena usukubeka indlebe uthola lokho ufuna ukukuthola ke bafo episode 5 lo I mean it's part 5 usufike kangaka la isonto lonke iziqithi hayi namhlanje siyayigoqa ngeke usufuna ukuzobreak irecord kaMnqobi uMnqobi phela nayo uMnqobi lapho washa ama-episode 5 inkosi yenu ngeke unqwaye what a great storyteller man
iyaxoxa le ndoda. Ha ujeni. Hayi kodwa manje nabo bayakuvuma yazi into abakhala ngayo kuwe babafu. Abafazi bakhala bathi umuhle abafazi. Ukhona ongakuphawula ngalokho mfowethu awuphawuli nje ngalokho. Abafa ngeke ngiphawule kakhulu manje okwamanje. Yeah. Mhlambe kuzohamba isikhathi ngibe ngiphawula. Okwamanje ayingeke bafa. Ngoba uyamuzwa nalosiso lapha phandle uthi muhle. Hey mfethu. Awona bethi ngiyazi bethi ngisabonga ngisafunda isikole professor. Yeah. Amantombazane nje mfethu ngenqamba manje intombazane nje mina bebe ngingasheli phela isonto. Bengabi 3 days inqobo. Hey, 2 days 3 days inqobo. Hey. Ukuthi ngumuntu oyithanda kakhulu Yeah. bengaveli kodwa ngilale nentombazane utathe condom. Yeah. Ngoba phela abo manje futhi mhlambe ngiyakhula manje kube mhlambe ngalezi izikhathi bengizenzela manje. Wenzi noma yini? Ngiyayithanda kakhulu mina professor. Intombazane vele phela isikhathi sayo siba khona kodwa nje it's not like nje amantombazane. Ngithi uyazi nawe labafana laba ngempela amantombazane ngabathandi bona bawathanda amantombazane. Kuthi laba bathanda bona bakhuthele. Kuzothi laba abafana nathi nje njengoba sisibhemela kanje Kama intombazane nje hayi bese ngasayinani kodwa kona noma wazi ukuthi kufanele ngibe nentombi at the end waphela ngeke uzuphela unyaka ngashayanga phela inyanga ungashayanga umjidi yeah ukuthi nawe leyo balance yakho nje umuntu wakho oyedwa uthi uyazi ukuthi amufuka uyithola hayi uze back drive hayi mfethu so bafo asikhuluma sihlale endabeni ngoba manje igcina iphela ingaphelanga so namhlanje kumele sizame ukuthi sigoqe bafo so ugcina lapha angifuna nje uyiqale lapha khona uphume ekseni khona uthi waphuma kanjani but uchazile izolo ukuthi waphuma kanjani lapha esitolo ngaphakathi lapha nani owavalelwe khona awuphinde uyiqale phansi lapho khona kusa sekumele uphume yeah angithi uyakhumbula ukuthi ngakutshela professor ukuthi ngalesikhathi ngiqede kade ngicashile sengigcolile ngagumula nakho uyisa isilawule buqamama isilawule buqamama ngampela ngenzani yeah futhi wena professor yabo njengoba ngase ngigezile ngashintsha ngoba ngangigqoka ithuthu ngashintsha ingubo ngaba grand nje nga right ngase ngibuyela ku Odrop ngokuthini ngithi ukubona isitolo umphithiza abantu mhlawumbe siyagcwela abanye babuka ihlalo abanye babuka lapho abanye ingaleso sikhathi mina ngathi ukuthi nginyomuluke like nami kade ngena manje isitolo waphithiza nabo nami vele mina emiyami ukuthi nje ngiphithize nabo bengangijump ukuthi hayibo lo muntu hayibo qhamukapi until mhlawumbe ngize ngifike la kuthi khona izinto ngithenga izinto sisodwa ngaphuma clip ngaphuma niphambana eminyango nomuntu olandiza ubafa hayi siyaphambana usevele useseyimpahleni ubafa awu usengapha bizwe uyifaka enqoleni mina ngiyaphuma ngithi inhla awu sekufakile okokuqala enqoleni ngangikhuphuka ngithi ngayidladleni hayi nokuthi mhlambe ngayidladleni nga relax ngiyazi vele ukuthi asixoxele ukuthi uyiphusha lezo impahla uye endlini yakho ufike uyifaka endlini yakho musubuya uze kumina ke uzongithatha ungitshengise impahla lesidladleni sisambe sonke sivule sonke akwathi mekushaya kona isikhathi sokuthi kuvule kwavula esitolo mekuvula esitolo kudedele kuqala abasebenzi abamathili nalabo abasebenza ngaphakathi nje esitolo lapho ukuthi basayinile iphu nje istaff nje kuqala kudedele istaff mhlawumbe 10 minutes after 10 minutes bese kudedele abantu keke vela yikho into ejumpisayo la esitolo akho lutho yabo nje amathili ya right usimebe ovula amathili wonke eshezana yabo yonke into ihleli ngendlela grand yabo bese kudedela abathengi ke ngabe sidedela abathengi ke so ukuthi uthenga lento ethenga fast uyethilini nami ngajaha ukuthi uzothenga isinkwa nje ngilinde nokuthi nje mhlawumbe ukuthi kuze gcwala abantu kulayini kuyima ngisho ngawoqala fike ngoba phela vele singithatha into engifuna ngiyaphuma ngoba ngathi ngiphuma evele sengaphakathi busy uyathatha ke uyathatha imali vele kuyena manje kuyena into eyizolo sikhulume sayiqeda imali yokukhokha nje hayi mhlawumbe mina ngiyothi ngiphuma ngime na iceleni ngimnike uthi bambala hayi sishaye itheleni job la afuneke omunye umuntu ekwazi ukuthi azabone noma uthi hayibo mhlawumbe lafana konke etshotshile konke amnika wona lo mfethu kamnandi futhi lo mfethu lo njengoba wena professor ngitshela ukuthi
imali ukuthi ekhokhele impahla sasivele sesikhulumile naye ikuyena engakuba sasingena kodwa sayiboleka ngimawakhe ngoba vele 100% uyazi mina ngi 100% sure wena professor naye 100% sure ukuthi mengenze ngalendlela esitolo ngiyayithatha iwin kuba even isafety wena professor kwasala kangaka isafety ngashawa umuntu ozongisiza ngoba amathuluzi akhona wonke esitolo lena ke phatha le mali le ifikile ndo G4S isonto nesonto eMasumaneni uyibona imoto elanda imali yona ke yangiphazamisa ngabona ukuthi hey mina ngikurufa ngingedwa ngaze kugcine abobeza umsinde ngathi nayi ngoba sengithathile angishiye kanjalo mhlawumbe la ngilanga sawuphinde sikwenze ngashiya kanjalo lo mfethu ke afika ke wethenga impahla uyaphuma mphumo nempahla uqoba itroli njengoba eqoba itroli ucela labafana abanenqola la ngaphandle ukuthi ungithathe uyise mhlawumbe estopini thathe uyise yena wamtshela nje umfana ukuthi malini ungise la ngihlala khona amfana wabika leyo mali umniki 50 rand ngokuthini akude kakhulu ngokuthini impahla sayicwela yabo 20 kg bonke yabo bese kuzobe la snacks amakhulu lawo adliwa yingane faka phakathi ufana inqola omnye u50 rand nje futhi esemjabulisa phela ngasekhaya kude kakhulu nje u30 rand awu right yabo kodwa nje nawe esemjabulisa ukuthi uyazi ukuthi hawu am no accuse hayi sholo mbili hayi fike kube ishiya inqola mnika ufana imali wahamba ufana ubuye wavala kubo wabuye weza kumina hayi ba4 mina ngirelaxile lapha ekhaya sengishaya i4 ujana ukozela ungalalanga ebusuku hey professor angazi hey mhlawumbe waphela 2 days ngingalali Tsadlale kuba unemali dlale and futhi engangikwenza ngoba mina abonga lesi sikhathi isibhebesana isikhathi sokuthi bengisaqala ukungena kulento yama drugs into kahlahle bengithanda benitshwala ngoba notshwala ngaphuza ngenye indlela hey biza abafethu yabona nje okay safika sayivula nomfethu lezi impahla yonke into engiyifihlile ikhona vele yonke into ayinaka kholwanga wathi hey bra wami hey bengayitshela ukuthi uzoyenza kanje lento ngoba ayikho into eyathi yonke into ngayishaya ngendlela sithatha imali ibeka phambi kwethu siyibuka iningi iningi professor engangoba ukuba ngifuna ukuthenga imoto engizoyithenga ngoba yena mfethu angifuna uqama ngaprofessor ngaba nonembeza nami abo ukuthi ngeke lo mfethu ungisizile plus iplan ifike nayo almost nje mfethu sacishe sathi half kodwa nje kwasala kancane lokho nalokho yena initiator imali nje sisihlukanisa mastermind ngoba phela uyena lo mjito ngileka umqondo abona professor ngiyayidla le mali nje angazi ukuthi kwenzekani emqondweni nami yabo ngiyayidla nje le mali nje siyakamnandi kodwa azangikhohle ukuthi ayikho engapheli sazophela le mali hey ngizoyithola phi le mali wangitshela futhi na uthi hayi qinisele kuleka futhi uyazi around futhi izikhambi izigugu le mali sidla isazophela ukuthi wena sengigcwele ukuthi singasebenza nawe ngoba ngiyakubona ukuthi hayi futhi imali awisabi and futhi unaso isibindi ngamtshela ngathi na bra mabona njengoba ngidla le mali engaka angiboni ukuthi sakhona into efethu engayenza la eroundini indaba izinto ezincane zo300 zo200 kahle kahle yona into ezongikhipha nje la eroundini manje ukuthi ngicabanga ukujoja kamakhelwane ngicabanga ukuthathela abafethi izinto eziphuthayo kufuneka siphume bafo manje siyeThekwini la ngizokwenza khona izinto ke ngenzela abantu aba right vele sidleke le mali grand nangasekhaya hayi malini esihamba lesi mawungakhayisela hayi professor ngenqama sasibala nje kanje mhlambe 95,000 sasibala nje kanje hayi professor ngiyakutshela phela i-cash up yosuku le ukuthi zayibulala imali lezinto zamawe i-cash up yosuku le professor bayishiye emathilini cabanga mfethu ngoba phela awukwazanga ukuthi uthathe nakwezinye indawo cabanga ocanga ngoba ngangena lapha khona ogwayi nama airtime ngoba kudayisa lama airtime yabo lapha kudayisa lama airtime lo uthi une store so order stock order in bulk so order kune discount encane yakhona yabo akufani nje ngokuthi uthenga airtime u10 rand to 10 rand mhlawumbe airtime uthenga ngo10 rand uthi wa order ngo10 rand nama airtime mhlawumbe lapha manje uyikhokha wena ukhokha malini 9 rand iyodwa mhlawumbe 9 rand iyodwa just ukuthi na uthole something ngoba
uyabatshengisa ukuthi mina kahle ngiyadayisa ngistore mhlawumbe kunanesibalo ukuthi uma order isibalo esingaka siyakwazi ukwenzelela into engaka hayi futhi usho ukuthi nami ngidlele imali ogesi ibale imali trend amafoni angiwabali amafoni hey newash lakhe umphathi lapha bahlale office kuba ngalithatha ligolide lonke professor golide ngalidayisa la eThekwini malini lona langiluyazi ke Nigeria stop ayivele futhi mawusuka elokhu wangididisa nje ngo 7,000 100 rand no 50 rand hey wayithi nje fuqwe uplastic what's count there my man ngibala le mali yadlula 5,000 inkulu le mali angakhuluma golide professor even ilela Sulumane selizwile ukuthi umuntu oyenza lento umuntu kanjani silithi lifuna nje ukungibona lifuna ukungibopha lifuna nje ukubona ukuthi ubani umuntu ohlakaniphe kanje owenze lento yabo ngoba kwi camera kangiboni kahle yabo nangulo babusebenza ngasekhaya esho ukuthi naye engibeke nje ngesithombeni esiright ukuthi hayi abana inkinga nawo wena wayeshayela ijob yakho kamnandi ngifuthi wabona icala livulwanga kwenziwanga lutho ngabe walandela ukube just abafuna ukubona le ndoda ufuna ukubona nje le ndoda ngampela ngikhulume nobaba nami ngimtshetse baba yazi labantu bathi kanje bafuna ukungibona ethi ubaba ucabanga kanjani lithi mina hayi kodwa kufanele ebe khona oyedwa time oyingxenye la ekhaya lapho ke yabo ubaba bese singana ukukhuluma nje like nje sikhulume kanjalo naye bese uyigundwa nekati indlela bese ngiyiphile lokushini yabo ubona ukuthi access wena abona nje mfethu ithama nje yabo nje abaningi bayazi ke ithama lo muntu onjani yabo umuntu nje abebemazi around kodwa nje inhliziyo yakhe bayayazi ubhantite kakhulu umuntu yabo manje impatho wengane benganayo kodwa nje enazi ingane ngoba siba u4 kuyena kodwa nje wabhantita ngalesa sikhathi oshiya sayingane nje sisakhulu nakho ke buya sesikhulile isifunda ngisho ikole ema primary hayi ethini ubaba ethi ayazini awu wena ufuna ngani umuntu noma uba kulabantu obaziyo ukuthi ngizwana nabo la aroundini oyedwa uzohamba naye mina uzothi uhamba wena mina ngizofika ngemoto ngipake nje ngishaya ngathi ukuthi ngizele ngekade ngizobheka ukuthi abakwenzi mhlawumbe into ebhedayo ukuthi amabiza amaphoyisa uzoboshwa yilapho semesengibheka apha khona kodwa ukuthi kuye mina nawe ngeke ngikwazi kodwa mungathatha nombani uye naye angiyiboni inkinga nami ngimthethe hayi baba-ke vele okuningi usuyakwazi yabo ngoba nawe ubaba ngase ngimnikile amasentshana amancane yabo just nje ukuthi ngiyamjabulisa nje naye yabo njengeyithama lami kodwa enye imina ngede ngiyaziyo no usafihlile ngangisafihlile hayibo professor phela iningi le yamali professor ubungitshethe amafoni amafoni mhlambe mhlambe la ku50 amafoni amashashaya semakhadibhothini akukuthi ngangiwakhiphe emakhadibhothini wakhipha nakhona abo la khanda khona amafoni amaPakistani etoro akawabekile la ngabo la we-advertise la ngithatha ngisho eyodwa ngoba nakhona abantu mabethi hla angenanga emafonini kanti ngishayela ngaphakathi kuma safety abo lawa babeka khona ihlale khona ngoba bagcina bafike bebeke advertisement amafoni la uthatha futhi idemo la wayibekile mhlawumbe amademo oqondile bala emakhabethini la ngaphakathi ngalifuna ngaze ngalithola ikhabethi ebaphethe lo mafoni wakhipha wonke kakusangena oBlackberry ke uBold oBlackberry ngaleso sikhathi sadlise lo mafoni Nokia qoqa wonke ngangayithathe ngana iBluetooth ngangashiya lawa mngana iBluetooth njengoba ngithe mhlambe more than 50 ane Bluetooth nje lawa ayithandwa ngalezi ayikhathi 2009 nje lawa ethandwa kakhulu thatha wonke ngiyayidla nje le mali amafoni asangibuka nje sangibhekile ukuthi ngadayisela ababili abathathu ngasekhaya bawo mama futhi sikakhulukazi ababengithembise ngokuthi mase behola iqolo bangitshela ukuthi nabo sesizwile uyazi phela lokushini ihamba ngomoya ihamba ngomoya sesizwile ayibo osibhekele phela nathi ifoni ayibona amafoni kanjani lapho kanje hayi ngibatshetha hayi uzongitshela wena ukuthi ufuna ifoni enjani ubhekele lapha nokuthi khona yini say ngibhekele iSamsung abonje laba babili abathathu ibona benza ukuthi laba abanye bagcine bazi nabo futhi ngangidayisela abantu abakhulile inkenge nje engangawe nje kanje professor hayi ngingafuni ngobiyona ekhuluma kakhulu yena pepeza kakhulu ngingafuni ngidayisela nje umama uma ulide ngibajwayele ngoba badayisela izinto uma ngiphuma ukuyiqhakezela yabo nje labo bengijwayelene nje nabo nayi nemali la siyayidla imali ke okay
baningi bapha abantu basekhaya ngiphe nosisi bami uhambe khona lapha ngihambe ngiye lapha yabo mengifika lapha hayi ngempela Amasulumane ngithatha isihlalo ngibekelwe lapha isihlalo kuthiwa yini engayiphuza hayi sonoma isithulumana ne-insurance mina vela ayiclaim lapho professor bafo ngokhole bafo yabo njengoba ngiyakhona kakusadlisa amavenzi shaya ivenzi elisha shaya 541 ijini ashaya iskipper seboss ephakethini ngiphethe amafoni awu amashasha akhona le store nangu malume ngiyakutshela professor kodwa into yafika khala ngaye ngiphatha kabi wakhala ngiwashi lakhe ngagcina ngimtshela ukuthi iwashi ngisalibambisile angakulidayisi ngoba ngisafuna ukuthi lo muntu engisetshele ukuthi leli washi kahle kahle linto kanjani yazi kwase kumele uvele wenza ubuntu mfethu nililande iwashi ngoba vele zonke lezi zinto babengakhala ngazo futhi lo muntu professor lo muntu ngoba akugcinanga lapho ukuthi ngifike ngalelo suku ngoba waphinde wangitshela ukuthi ngiphinde ngifike emekama Fridays nixoxanike ke manje la sisixoxa ukuthi uyangiphenya kahle kahle ukuthi ubani lo wakutshela information yale story mengithi ngiyamtshela ukuthi hayi ngeke ukwazi uyamtshela ukuthi lento yenze kanjani ngiyamtshela professor ngaze ngamkhiphela ngishiya iphepha lelena ne-structure strategy sensonke ngamkhombisa wayibona futhi nayo imap enikini ikhanda kanje futhi abantu abamnyama abahlakaniphile madoda yazi kutshela professor wangitshela ukuthi kukumina mengifuna uqhubeka nalempilo kukumina kodwa futhi mengifuna ukushintsha kukumina yazi ngabe sethi kube nenjalo abaprofessor iSulumane la ngibuza ukuthi umuphi umsebenzi owuthandayo awu leli Sulumane ngeke kumele silibonge ubani igama lalo ugulami uphi owasenani usakhona namanje usakhona useneyado emzinyathi manje wangibuza ukuthi umuphi umsebenzi ofuna ukwenza la ngoba lo msebenzi owenza nguthandi wena uyena umuntu ukuthi wenza into kanjani indlela enengqondo ngayo yakutshena professor bo la ngivuma iSulumane washo futhi wathi ayikhuleke mengikubiza uboza ungasabi ngeke ngikwenze lutho mina leyo nto leyo mali wena wayithatha ngayikhava mhlambe ngosuku kwadlula emqondweni wami nje lokho kodwa into engikhasaza ukuthi lo muntu ithathe phi information yona into emlimaza into emlimaza ke leyo ngoba naye engitshela nje ukuthi ngingasabi noma kuumuntu engaziyo ukuthi umuntu okanjeni nani enhlabeni mengingena esitolo mina ngimbona ukuthi uhlezi kanje nami ngingasabi so wayesola ukuthi mhlawumbe ubetray umuntu osokuze naye vele ukhona umuntu ongasekho usebenza naye umuntu omnyama owenza futhi umsebenzi othe ukuthi kunalabo abanye abantu so manje futhi wayesola yena kodwa futhi at the same time ukhulile lo muntu akululi ukuthi umsole 100% ngokuthini umuntu okhulile ubaba usewubaba lo malume usewubaba nje straight oshadile onengane onomndeni ukuthi Amasulumane amkhonza amthatha amfaka khona isitolo yasebenza sometimes nokudrive imoto zabo uthi yabo yena uhambisa lezi stay serious nje Amasulumane uhleze la kubona mangangibona so babemsola naye kodwa ke ngokuthi ke shuthi bagcine bebona nabo ukuthi hayi akuyena nami ngamtshela ngathi nayi kulami ngeke lo ngishona le ngitry abo wena usungikhulule ngako konke ngokuba akafanele kungibophe ngoba usuzile ukuthi mina ngiyabona unankinga nami siphi isidingo ukuthi mina ngikufihle into ofuna ukuyazi kuphethe kabi ngoba mina usungivulelile inhliziyo ukuthi awunankinga nami wathi if I'm sure ku right mengithi kuyikona lokushow hayi ku right wasithi siphi isibalo ofuna ukushala khona la ngaphakathi noma isiphi uthi noma isiphi mengithi ufuna ukuqafazile into uzananzi wami ngikufundisa uyicafaza mathoza leli Sulumane leli hayi bafey nami mfethu abolela Sulumane mfethu ngangikona mfethu okay ngalidropa kodwa yabo selingibizile sengifikile kulona mfethu indlela lakhuluma ngayo ngavele ngadabuka professor yabo umuntu umbulele kodwa futhi ephinde ekuvulele enye into kuyena ngaphakathi ukuthi kahle kahle angisabi nokuthi ungitshontshelile ngaluza sengilwa mina nokuthi ngiyabona ukuthi umuntu right why you do this ifithi wena wangishaya unembeza kodwa futhi uyazi unembeza futhi umusa lezinto lezi ukuthi ungaba nonembeza kahle into yakuroba kakhulu idakamizwa zakuroba ngempela zakuroba futhi elikhulu
and futhi professor ngabona laphana abonje bengitshela ukuthi ngathi ngiqeda ukudla leyo mali sengibona ukuthi siya ngasekupheleni yila khona ngicabanga umqondo ukuthi ngeke ngisakwazi ukuhlala la ngaseka ngoba ngizophinde ngingabi namali ngizohlala ngize ngingabi namali ngingabi nalutho bese ngicabanga ukuphinde ngiqale phansi ngijotshela abantu kanti mina ngiphuma ku-score esiphezulu ukuze ngabe ngigijima kuleyo mali vele manje ngobugebengu mina ukuthi umuntu othanda ubugebengu ngingabe ngisehla phansi ngeke ngitshela ukuthi ngiqekezele 100,000 sengizoqekezela u300 u200 150 yini leyo ngeke ngizwe lapho futhi bashala babo 200 swempu cabanga umuntu wemali ngempela ngabe mhlawumbe owangishanga isitini ongibulala straight noma ngithengela abantu abazongithumba mhlawumbe ongibulala kodwa akabanga nankinga nami ngoba even namanje ngeke ngikukhumbulele la Sulumane ngeke ngithi mase ngiphothekile ngilicabanga ngisho ukuthi ukube mhlawumbe ngazama ukuthi ngizenze satshanyana like khona ijob engiyenzayo khona kodwa noma ngingekho emqondweni wakhe mhlawumbe ngabe ngisasurvive namanje wangasamela impela kumebeleke lo muntu ongadingi wetshela vele yabo mase phela ngisingisipana la imina umuntu oyobese kufanele ehlezi engabe kukhona into elahlekile kube mina umuntu oqala mhlawumbe uzomtshela ukuthi ubani uyithathile noma ubani kade ngibona enza ukuthi ngalapho ukulahle khona ukuthi ngokuthini umuntu onjalo professor usesekuvezele olunye uthando kwena ngoba ngena ngisho akithi umhlophe lo muntu ngimnyama mina kodwa nje wancanywa yena iskili ngamshaya ngase sitolo sakhe ukuthi lo muntu ubastard sho lo muntu sangathatha ngisho safety yami ekhaya la ngihlala khona iskili nje ngingaboni mhlawumbe ngizembona after 2 days ukuthi hayibo imali yamayiseko la shuthi yona professor yami xoxa ke naye isixoxe ngamandi grand sengihamba futhi engabe nankingi kodwa manje iwash lakhe nami umuntu omthembisa ukuthi ayiwash lakho kulami ngizozama ukuthi ngicele noma abafethu ababili abathathu abathe kuba nje nemizimba no ngoba uGulama athatha amaphoyisa nihambe nolanda nawo lo mwe ngoba vele lo muntu engamjayisela unestore usebenza ama gold exchange what khona la ku 320 workshop ngangicabanga wona professor kodwa manje ngibuyele nganene ngithini umuntu wanginika imali engaka kodwa mfethu hayi umuntu phela manje useyinkosi manje kuwena logulama ngoba uyena ofika washaya isicoco kumina ngoba ngempela mina ngitshena ukuthi okay sengiyenzile impela le ghost kodwa mhlawumbe uGulama uhambe nginuka ukuthi ngingakuphi ungakephi lo muntu owenza ukuthi azi mhlawumbe almost iphela isonto lokuqala liphela isonto lesibili ngisho ngayi ngeke Sulumane ngahlula ukungibopha mina sezwile ukuthi ngihlalaphi ngihlala ngase roundini ukuthi liphethe imali futhi ngabe kade la ngibopha belifuna ngibopha kele ngibopha vele sinale nkolelo ukuthina amaSulumane ngabophi nje ngasheshe ngenhliziyo nami ngayikhulekela nje yabo okay noma ke ngingabanga ukuthi ngikhuleka enough kodwa nje ngakhuleka ukuthi hayi akulula ukuthi ngangibophe Sulumane noma ngangibopha kodwa ngeke ihambe inkantolo ngeke ihambe icala ngoba abangeni lapha kuleya ndawo bona manje mfaka lapha siko mhlawumbe sinisigameko kwayithola khona uqalabheka kuso usungapha ke manje abona wena professor ngitshela kahle abo njengoba ngiselokishini ngangigcina ukushawa nje lokishini okay nakho ke kuyahamba ke le mali ngiyayidla singiyabona ukuthi okay ngathi siya ngokupheleni ngimtshele lo mjidi befethu khona manje amajidi njengoba nginokuhamba ngiyothenga staff eThekwini abafethu abashayeli isipane ngishaya bane isitifiketi enginaso bathi singabe into eyodwa ngokuthi okay njengoba ngibona ukuthi imali yami siyaphela indawo engingamukela kuyona iyona lapha fethu ngize la eThekwini la khona ngisuka ke ngiza la mina ngasuka lokishini professor ngikenacala amacala mengangonile ngase ngwajezela ngahamba nje ngimsula ngagibela nje itaxi kahle like ngomuntu ohamba uzobuya kwauhamba kwami 2009 usiyophela ngoba lento ngayenza ngonini ngayenza ngo September 24 September 24 September November kwazi usekuza la ko December nje ngahamba ngoba December wathi uqala nje ngisekile eThekwini vele ngisana imali owayidla 3 months wonke na professor ngitshela ukuthi even la eThekwini ngafika namanye amafoni wafika umalume la umalume ngahlala isikhathi eside futhi ngumalume kodwa ukuthi abafethu baya ibona bahamba beyotshontsha laba fethu bashaya majalidi ngihlangana nabo mina ngithi nami soshaya majalidi unyawo jalidi something ezinyawo phela ukuthi ijalidi ngoba sisoshaya belungu that's why sithi jalidi kahle kahle sawona unyawo lesi steps lezi stifect sami nginaso vele shaya wona ucojoziwe ngonyawo ucojoziwe futhi sebengivumile nabo ngoba nje sashaya khona la sashaya khona ihit nabo
kodwa ukuthi manje sasibaningi lapha Yeah. ngoba mina ngigcwala ngabo sebebuye bethi sibanibani asambeni mfethu yazi impahla eziningi lapha sesithathile sashiya Yeah. mase yabona ukuthi ngoba vele sesiqalile sesesiqeda nje Hey. ngalandwe ngihleli la sihlala khona besinokushala ema-shelter ngaleso sikhathi ama-shelter ngaleso sikhathi bengakabizi njengamanje mhlawumbe o-15 Yeah. kwenye indawo ko-20 kodwa indawo yo-20 indawo nje ifana no-brod e-right Yeah. clean kodwa nje la uthi nje ukhokhela ukulala nje lawa nje engaze kube nithi njengala nje hayi Just muvuka nje ufihla ikhanda nje mufikile futhi wakhokuthote lando ufica la dulele khona phindulale khona ukuthi ngidlulile ushe kanjani awunendaba just nje ufihla ikhanda hlala kulowa masheta abashaya abafethu befike bezongilanda seyimfethu ziningi izinto lapho sebe abo lapha babeshayela umuntu onesitolo lo muntu onesitolo yindiya likhanda imoto bese uthi ngaseceleni kwesitolo sakhe kamafoni Yeah. nama laptop yabo lizindawo professor uthola ukuthi khanda ama laptop amafoni kodwa kunama laptop adayisa khona Yeah. lawa Ngiyayibona izinto. abathi abantu abasawalandi so Yeah. wayikhanda wayiqeda ukuthi akasayilanda umuntu uthi gcina ifake iprice after 3 months udayisa into kanjalo kula bafu hey bafu abo nje basishaya nje babiza mina babeshaya storeroom sakhe shaba siqeda nje futhi abashayela izinto ezifile abashayela izinto lezi ke izongqo Hey. ngoba kuhlukene khona lezi esukubona ukuthi ziyakhanda khona ubona ukuthi hayi lokho sekuqediwe ngakho sekusele nje ukuthi kuthathwe kubekwe lapho kufakwe iprice shasa shayi hit emoqala ngishaya nabo leyo kona nje akuyona hit nje ngoba sasibathathu Yeah. mina kuprofessor ngikholwa ukuthi sibe babili mina noma ngibe ngedwa shayi hit ngempela Kukuphi lapha ke nakaxela khona Mese- zakuthuma. nakhona professor mfethu kwasala kona ukuthi angikwazi ukugijima embonise cabanga sihamba naye omunye umfethu oyedwa ila khona engashawa khona ke la ngize ngithathwa khona ngithathwa umuntu ngisathi ngihambiswa ngenyawo ngiyokhomba yena ukuthi ulalaphi sihlalaphi naye mfethu wasinda futhi lo mfethu ubaleka kwakhe lapha na professor ngashawa mfethu ngifuqamanga kodwa bangishaya baqedela lapho bangishiya kanjalo kuleli emgaqweni lapho ngikade nginalo mfethu lo mfethu lento engangisho uprofessor ukuthi lento eyenzeka inandi ukuthi umfethu uyababona abantu ukuthi nabo sometimes akeze uzongivusa nje uyabaleka naye lo ungishiya ngingaphakathi ukuthi sihlukene ngama room manje Nishawuni zontshotsha la. sizojontsha sishawunya unyawo muzo omkhulu lo hlala amakhaladi Yeah. yabo nje wena kwenye room eshaya uyajumpa lo muntu hey le room akuyona uyajumpa uyezwa ukuthi khona umuntu la hey sometime Khona ebusuku. Cabanga ngisangaphakathi eroomini mina ngiyazwa into ekhala kanti uyana ukuthi besebaleka uyabuya lo uzotshela labo ukuthi into esepusile sengicishe ngayibamba ngithi ngiyibamba izotshotshela ngaphakathi yabaleka Amakhala. uzohlangana nami kanje epassage babe ngangenzani ke lawo ngizana na what wabetshela laba abanye check all the rooms maybe others they're still here so patrol ngangazi professor bo ngangazi angengene kulowa muzi unabafana hlaba bawu5 amakhaladi tshela ukuthi professor mhlambe ngashaya mhlambe 5 months ngakwazi ukuhamba 5 months angishaya professor ufuna ungishaya ngiphuma igazi angiqeda ngalezi induku leza nokuyiphatha ama baseball angiqede emaqakaleni so I don't hit him in the face, don't step him mpanishe ayabangishaya abafana professor ayabangishaya abafana bangishaya professor ayibona abafana bangishaya ngempela ke labantu engangilimaza ayijabule uphuma kwegazi Bayakwazi ukushaya umuntu. badila khona badila nedolo elingala khona badila nale ndawo engala njengoba ngithi professor ngikwazi angisho ukuhamba yabo sekufika iambulance ngabanjwa la nakhona njengoba ngibanjwa la ngiyakhala kubuhlungu imbambo lezi professor njengoba ngithi ngahlala 5 months la eThekwini ngingakwazi ukwenzani ngokuthi abafethu ngafika ngahlangana nabo professor abafethu ababephila Yeah. ngase ngihlala nje mina egalini Behamba bophandle bebuye No, mina ngifuna ukuthi bakubamba kanjani la ngaphansi. Ngesikhathi nidibana ngeziqu zamehlo wena wenza kanjani? Waphinda ubuyela phakathi endlini. professor ngithe ngijoba ngisho ukuthi lo muntu lo ubebhudubeza lo muntu ezama ukumbamba waphuma ubra wami Yeah. umephuma ubra wami
Shuthi uyazwakala ukuthi awu nange sinyathele ezantsi lapha awu nayi gate ikhali shuthi sephumile yabo. Uyabuya ke lo uthi uzotshena laba bangaphakathi ukuthi yase khona umuntu lese ngimshobele ngithi ngiyambamba ubetshontsha la ngaphakathi. Sihlangana kanjena ke naye epassage. Wongenze njani? Kusarenda kodwa lo. Ayi ngangiyokhipha mina. Kanjani? Akumele umnyango oqhamuka ngawo. Uwona mina ngifuna ngiphume ngawo. Envu ngiyayibona ikhona lensizwe. Ngiyayibona ukuthi ikhona professor. Ikwacaca ukuthi noma kuthiwa ngizama ukushanga equpha uzovele ethi lo muntu. Engibambe kanje ngisacaze phansi. Hey, ngitshela ukuthi wavele wangigxumela wangibamba yena kuqala professor. Wabe ememezela ngaphakathi laba abanye abalele kwamanye ama room. Ayibavuka. Usuke batshena futhi sicheckane mina ngizimbambele lo. Bacheckeni labantu mhlawumbe abagcwele lama ngoba oyedwa usiphumile. Lo ngihlangana naye manje la phakathi ngiyambamba. Wangibamba kanjalo until beze behlangana bebona ukuthi hayi akasekho umuntu uthi ubalekile bebe u2. Hayi bangitrapa professor bangithatha bahamba lamba baya ngasemarket bathi asikhombela sidayisa khona izinto. Ngiye nami sengikhomba indawo engeke sekuvaliwe kuzona ngithi nayi vele kuyazi ukuthi akukho umuntu manje. Nasi dokudayisela umuntu osebenza lana kanje sekuyi like kuzofika bazophinde bebuye nami ekseni. Yabo futhi babethi bazongibopha bona yabo kodwa kwakhona kubona ukuthi mebe ngumzela othi hayi sitrape nje lenje sishiye kanje soyibophelane nje. Cabanga professor kulo muzi loyo njoba siqhekeza professor swinile la esaswinile professor ngitshela ukuthi ama laptop esawathola dining room awu3 ama laptop echajiwe seliyapha ekamereni wabe niyaphuma professor phela sisifuna nje ushiya nje sibhubhisile kanti uzobhubha wena ngoba mase singenile endaweni ufuna sishiye ekhaya singathathi kancane ngoba mawushawa uzokushawa kancane. Futhi ke vele ke uyazi ukuthi usuwenza icala lenze sisi ngoba amaphoyisa mase kubopha azokubopha nje ngendlela ejwayelekile. Akuzukusho ukuthi awathatha ilaptop yakho. Hayi ukuthi wathatha ifone eyodwa wena icala lizothi housebreaking and theft. Waqhekeza watshontsha kodwa uthola ukuthi wena wagcina ngongena nje ngofuna umnyango wathi umuntu ongifoni uthatha ifoni. Manje semorning side ngoba kunama security kuna morning side aqala manje ama security ugcina. Abo nje ngo2019 Nina nani zangqondo ukuthi sesilungweni lapha sesilungweni kodwa bo manje emorning side selikude isite ehlala abantu abakhanya abarights ababelungu most manje imizi le yathi ehlala belungu sebayarentisa wona amakorekwere sifica kuhleli wona namakhala athi kambalwa ke namandiya kodwa nje umlungu uqhonqa onemali ngempela ngeusamfica emorning side umuntu onemali ngempela so amfica kuleli side labo khona iside labo laba khona ubona uthi hayi la uthi uqhamuka nje uyongenela kulo mgaqo kune security amapassage emgaqo le kunezindlu lezi ezincane zamaplank kuhlala ama security sekunjalo yabona morning side ke la kugadwe khona sekunjalo manje mayokubona uyakubuza uyaphi uqala nje ungena kwami uyapi indoda uyakephi singakusiza ngani yabona uthi indoda ngeke uvumeleke udlulela phuma ngalana ongcono khiphele ku main road main road ke imoto lezi ezinkulu edlulayo awusakwazi ukuthi ungene wena la hayi lapho ke ngangisho ukuthi naye okay shuthi nami indlela engalahla ngayo ukuthi ngingakwazi ukuba fast ngoba ugijima lapha into engabona uyangishaya professor ngoba ube mhlawumbe ngumuntu osharp noma ube ngase ngizwile ukuthi uyena lo mfethu lo uba ngumsindo lapha uyena uyabaleka angizomlandela lo sasuthi noma sihlangane ngisespeedini kodwa ebone na ukuthi I can do anything ukuthi usengozini ukuthi nje ngambhithi manje nje uqhamuka nje ngiqede ukuphuma endlini uphethe ama laptop la khona oyiphethe ama laptop sesiwada kishila lapha ngalaso phela professor mesishawu nyanyawo thina izinto lezi sositshontshile sibeka ngasemnyango la sophuma ngakhona ithi noma ijump ighost ngikwazi ukuthi ngidlule kodwa nokunye kwami sijampile ngoba vele sibeka eduze kwala sophuma khona phela unyanyawo mawusumbuza lo mjini uthi savuswa yini score angimbuza ngisho umbuza ukuthi indlela engacaswa ngabo nje ukushaya wami futhi ngesibhedlela ngacasuka kabi ufresh yena kodwa ngokuthi umthito unembeza bafike esibhedlela bangibheka nje until ngaze ngaphuma mina ngifuna ukwazi ukuthi uflophe phela lento ethi uthi kuvuka isikora noma mhlawumbe wathi lapho sifica sicofela ifoni sathi wenzani hayi akukwazi kodwa ngicabanga ukuthi wena professor mhlambe uyena ethatha izinto la
kodwa madodana nesibindi khona umsindo awubanga owenza ukuthi lo muntu egcine evu phela khona namanye amatu professor uthothi uyakwazi ukusensa mengabe kukhona into engathi siduze kwakhe nomelele uyamuzwa eshelele ukuthi hayi khona lento ezwayo abona abantu abanjalo ngiyahletha professor ngihlehla ongisho ukuthi uyovuka noma inini lo muntu ngiyahletha phinde futhi mangibuyele hayi ngeke lo uyangizwa hayi uyangizwa yikho ukuthi akazi ukuthi yini la izwa nokuthi futhi usebuthongweni kodwa nje khona into ayizwayo yena phela khona umuntu onjalo professor uthi nothi izinto ezimthinte noma ezizumsindo uyezwe nje mekukhona into eseduze kwakhe uthi uzothatha la eduze wakhe uyambona indlela enyakaza ngathi uyezwa kufana nomuntu professor uyihlalele kanje yeah mhlawumbe umngani mhlawumbe like ithekini mhlawumbe yabo yabo nje wahleli kanje mhlawumbe senikufonelene ukuthi hayi fethu ngisendaweni ukuthi ngise restaurant ukuthi soficana khona mhlawumbe ufica uhleli kanje mhlawumbe uyirelaxele yabo misile angemumvu zoyizwa yeah umuntu uyasinda umuntu into kanjalo sothi iqhamuka like iyakunyonyobela ufuna ungayizwa uvela uqalaza kanti iyona ngempela same thing ke le ebuyishaye ke nathi ke mesishaye unyawo ngoba khona abantu abakwazi ukuzwa elele professor elele sebuthongweni kuthi umuntu spiritual ngapha le spirituality yasebenza ehonga professor kodwa musu useduze kwakhe thulu honqa abona musile lapha sheshe uhlehle ndoda ngoba uyabona manje khona nje into eseyizwa akaqhubeke nganohonqa kwakhe ngoba omunye ukuthi uyangena mhlawumbe uthi ulele uthi useduze kwakhe vele ehonqa kakhulu vele ubonza ayisipapa bali lesebenzi vele ehonqa kakhulu seduze kwakhe vele ehonqa kakhulu ngabe ila khona ngoba libathethe mayina kanjalo uthi okay lo uyasensa lo akasensa sure mina bonje professor bese ngi-strategy sonke mina sanyawo hey uthi umuntu umelele nje nginama tricks engibona ngakuthi lo there's something I feel like yazi ukhona omunye professor uthi sekwashawa before eshawa ngawunyawo uthola ukuthi yazi uyakuzwa uyangena uthi ubuthongo like mhlawumbe besasanda kulala yeah vele ikhathi zokuthi sekwenzeka izinto ilezi ikhathi lezi esisebenza ngazo uthi naye yabo nje obelele yeah wayicuphile vele ukuthi ngalezi ikhathi awengalani ngalezi ikhathi yeah mhlawumbe ngiciphelele noma ifoni into ezongenzisa ukuthi isikhathi sambe kancane ngifuna ukumbamba lo muntu yazi omunye uyambamba ngempela professor hey ishangathulele yazi uyakuzwa uqala uvula umnyango ushiwe ngawuvulile ungavalile futhi ngalelo langa uthi umuntu wena ufike waphela izinto yokuqala sithinta isicapha uthi phela usivale futhi ubuze ujetha hawe naziyasha la mhlawumbe uthathe lelo thuluzi lakho ufuna ukulithatha mhlawumbe kanjalo okay phinde ubuyele usiyangena manje usengizwile yabo indlela lele ngayo mfethu ikhona abantu abasile professor ngithi ukubone mfethu emarumini olovo yeah khona into shout thina sinake ezinye izinto eziningi mfethu thina sinake lento esiyifunayo like mfethu intwa yinde lempahla yakho lethu sendlini isibuko kanjalo ilokhu kuthiwa yini ngiyayibona lento lesibuko lena manje bese kuba amakhabese eceleni lapho thola uthi nama drawer akho into ije into yakhe yasendlini nje ehlobisile like i room divider yasendlini kodwa lokhu nje kunesibuko uthi uyibuka kusona umuntu qedwe kuyogeza yazi uthi omunye ulele umbhede mhlambe umkanje isibuko silapha abo nje sibuko silapha abo nje besha ngathi ulelena ngitho nizoqhamuka ngala ubona la khuleka kanti azokucosha lapha esibukweni awuboni uzozwa ngento nje wena la uzokushaya direct la ufuna ukushaya khona abo nje ubusho unyanya uyakubuka ethi uyaqala ukuthi hayi lo ngifuna umshala la mengimshayela uzokhihla izinto engekho ibe ngimbamba ngithi bese yasinaka sifuna lento esibona isubona ifoni la uthi ifoni ingala kuyena wena uyambona vele ubheke ngale hey yazi omunye ethi mhlawumbe uthatha omunye ngisho sagilulele naso la seshayiwe phela lo muntu professor abo njoba ashawa wapaseleka kuhlunga professor ubamba ukuthi akuqekezwa ngakwezwa ngalutho kodwa manje untshontshengo inhliziyo baseleke inhliziyo uthi lo muntu ingcuzi ngimbonile bengizomjahanisa ngimbambe lo muntu uthi uyasho ngapha kodwa aniphathi ngisho izinto zokuyidefenda manje omanje lutho sibathi ithuluzi kuphela thina lethe kutshena uzethu wathena usuke enqunu cabanga umuntu usuke enqunu usuke ephetheni lo kuthiwa ngeke uzuzwe ngisho uthana indlela asuke enyemuluka ngayo professor abone yanto hey musu uyishayile nje kwaphindelela hey sikusegazini hey besisegazini le yanto idenzwa sokwazi ukubona ukuthi lo uzovuka lo ngeke sure
omunye umuntu engeke kwazi ukubona nje musa unyuwani kuleyo certificate ungabhayizo ushawu uthi mina ngiyashesha ukuyibona ighost ukuthi hayi ighost la sheshe ngiphume ufika kwenye indawo ngeke mfethu ngithi ngiqala nje mfethu mhlambe ngithinta umnyango ngithi nguvula umnyango ngithi ngiphosa amehlo lapha na ulele khona empedeni uyanyakaza phinde ngivale futhi phinde ngivule uyanyakaza trip wena usungibonile noma usuzwile and futhi uyayitshena ukuthi lo muntu usasemnyanga akakangeni njengoba ngivala ngifuna ukubamba wena namuthi usazoyenza nje move uyenze eqaleni ngivula phela ngeke into uyenze kabili ungekho emqondweni wayo ngeke ngiphinde ngithi ngivula isicapha ngithi ngisangena nje ngisalunguza kanje uyanyakaza hey like ingubo ulele ngithi uvale mhlawumbe ngitrust no 5 minutes phinde futhi ngivule kade mina uthi ngiyaphuma ngiya kwenye indawo manje izinja ikhonkothe ngisho egcekeni izinja phela futhi uyaziza umuzo nezinja uyashesha uze ngoba leyo muzi yakujumpisa futhi nje like kahle kwesinye isikhathi i-right egcekeni iyakwazi ukuthi igweme abantu bonke sure abo inja is a main thing ngoba enye ngisho umgodo uyakwazi ukuluma kodwa nje mizokwazi ukusenza umuntu ukuthi nakusengena umuntu ongaphandle khonkotha nje yimina leyo ngoba abanye abantu bavusa umsindo wayo inje ithi hu bona amawindi koqonqa vele isalukwazi somlungu salukwazi sibone sibuka kanje siyabona wenza ngathi uyadlula shangathi uyadlula nawo uma mhlawumbe 5 minutes phinde kuyo hayi selivalile into gogo good busy security manje cha i-security phela uzolibiza ngoba ebona ukuthi there is something mudlula nje professor kanje asikidinga ukuthi ngaze ciphize phathini ukubiza security into ozoyenza wena ezenza ukuthi egcine ekusole ngoba ngeke abo like uzokubona kabili uyadlula oqala usuyabuya uthi ubuya futhi phini khonkothe nje ethi uyalunguza wena futhi siyasola uthi phela lo muntu like bedlule ehambe eqhubeka uya futhi manje phinda futhi and isebusuku futhi alipress ibed qola ngeblues doda kwenze njani hayi lapho sebekhanyisa ngemoto wena iblues iveli iqhamise kushaya ngobright ndoda kwenze njani ufuna nda kwenye hayi kuphelile isikhathi manje nina bendlondlelo phafu ekhanda hayi namhlanje bafowethu hayi hayi siqedela phela uyobuya sebuya mhlawumbe nomnqobi ngelinye ilanga uma sebekhamuka sebezophinda sebe right sebeyilungisile impilo zabo lapha siphewa lo mgqoqo ukuthi bezama ukulungisa impilo zabo mina nguprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sabho umthetho sohlangothini la kaMandlakazi siyacela ucindezele usubscribe button siyacela futhi ucindezele nebhele yokubeka emathubeni ukuthi makhonto esiposayo iyobe sikubikela awusiyabonga bafethu ama-subscribers asemaningi bafethu emaningi siyabonga ukukhula komphakathi ivesi alihambe njengoba ubona nje ama-episode abafowethu awananhlamba yinto eningakwazi nokuyibukisa iy'ngane ukuze izokwazi ukuthi if uganga nasi isimo ongayithola kusona if ungene ey'dakamizweni nasi isimo ongasithola kusona mina nguprofessor wamkhize sengcenga